how's it 12 exam loiner a loiner banina mo kai tau do no haibudum am khangning am bayai adun how's it tolop kaya chage how cruise 1 month tak kaya rak paige at kaya wang ladi yage haib da soidana blade len ki by scars lai ado kamai tau do no ya loidur changba aduga 12 the first division yaudra di yada bro che my the birthmark macha ama laibase interview nimitta consul ba do hindi communicate haite aviation join tauba yagadro international the 12 ki percentage se third lakh pa yada bro. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Ngasigi video sticker ino harakanda aigi mamangi vlog ta get ready with me for flight ta aina mayam da any cabin crew gi matang any related oiba cabin crew gi matang da khangning ba queries laiba sing da comment pibir o comment pibir o aduga aina answer pizara ken hai khibado kuirasu kuina ngasi video do semja ga tawbani. Almost I comment say around 200 ki chang phange manaba du manaba su yawe adu manaba mayam du na dum samjin haidi common answer oina khumjara ke bako do haudrikan da mayam da aina sirina ba lipstick khara mayam da kitang ucharam ge bako alo video se yengko adum ngai ko adum aigi video hana sum yengba mi dum yengba regular oi yengbi ba mi oi tar ka di hana yengi ba sing do adum madi mama art se yam nungai adum use ta we haidi modi cruelty free oi ba adum yam da aina pamna sijina ba lipstick to uchara ge punna moije shade se punna mapan di lei bako ado aina amadi imanabi da madu imanabi na pame na ko la hori bako ai gift taw grab ko moida ado pulap na magi shade sing se ai adum haijarake enriched with muru butter and vitamin E. Ahan badana sigi lere ruby crush ko ayam sise adum aigi flight ta chatpada lipstick se adum sika chana ba oi bako khoi budi atopa sisina on recommend ta we ta ga sometimes adum sika chana ba ta red color oi ra adum chana gi ba adum si adum marak ta adum si sang ba su yawe ba ina khangabra packing ga se yam phajai ko to ai dum sisina e ba to 상보다 yamna nungairaga yamna thot lauba khangde yamna kai hai ni ai kangzalaga dum laita bi type to oeba phajai ko adai koi company na piba lipstick ma chudaga so hape chanar ga dum tina marakta dum kai hai ni karon taw busi yawe matanga motor ke. It contains no toxins or harmful chemicals and it's completely safe to use every day. Available in 9 vibrant shades, specially picked to suit Indian skin tones. Hello, howjiki angona lai jani pan khatane bako loimak te uchara rage bako haidi video ja kalam tar ne aduna mari muktang uchara ke bako ado yam pam se pam aina khangde mama art se sijina ba mi na dum khang bane ba chemicals free oiba angang ba utkre bako sa namo topa uchara ke bako something like kano machu oiba kitang nude chang bako magi maming na magi shade na 06 apricot taupe ko ado aina moi gita yam pamis na haidi yam creamy su oiba do ga matte su oiba do at the same time creamy matte lipstick oiba do adugi ko pam bane ba do ga 8 hours adum chatle hado ai gi more than 8 hours sometime 12 khoi na flight 12 hours tawa matam da adum kemtel machi lengam da bido adum ai gi oina di yamna nungai ba haidi flaky oida ba chin kai da ba smooth creamy texture khangde loi nungai ra idi phazai ka mayam da lipstick utprabo last da hanuman ge chin ne on ki doise sum chaw khal ha bo khar ga chaw baga mathang da na ko ai pam ba machu ne ba se je khanga bra siki magi shade na number 5 tulip magenta ko asel si se yam na khang de machu se yam na aina han ba try to ba da ne atopa ga mana de ba khang de atopa pink sang tar ga su sigi machu sine he na kai hai ni engon da sana bani khangde kanoma type ta weba ko to khangde uchara ke am ti phajam ne si machu je ngo ha phajaya ba
ꯅꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯕ ꯃꯥꯜꯂꯝꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯪꯕꯗꯅꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯃꯨꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯐꯖꯩꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯚꯣꯔꯥꯏꯠꯄꯨꯗꯤ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯅ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯨꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯡꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯃꯛꯄ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯂꯥꯁꯁꯤꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯠꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯅ ꯁꯦꯠ ꯅꯝꯕꯔ 7 ꯄꯤꯂꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯠ ꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯡ ꯁꯪꯉꯨꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯨꯟꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦ ꯃꯆꯨꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯠꯁ ꯇꯧꯒꯦꯕ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯤꯟꯗꯕꯨꯗꯤ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯪꯉꯤꯕꯒꯤ ꯐꯖꯩꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯜꯂꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯅꯪ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯣ ꯍꯧꯔꯣꯕꯅꯦ ꯈꯜꯂꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏꯈꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯧ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯈꯤꯒꯦꯕ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯗꯦ ꯅꯪꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯥꯔꯝꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯠ ꯁꯦꯐ ꯁꯔꯇꯤꯐꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯗे ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯆꯤꯡꯅꯒꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕꯗ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯆꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯟꯗ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯄꯤꯒꯃꯦꯟꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯆꯨꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯤꯟꯗꯅ ꯑꯃ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯇꯧꯗꯕꯅꯦꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯒꯃꯦꯟꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯞꯁꯇꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯎꯠꯆꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯡꯉꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯄꯔ ꯑꯐꯣꯔꯗꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯦꯁꯇ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯔꯨꯄꯤꯁ 399ꯗ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯏꯀꯥ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯐ꯭ꯂꯤꯞꯀꯥꯔꯠ ꯑꯃꯦꯖꯣꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯌꯔ ꯕꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯥꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯁ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥ ꯑꯥꯔꯠꯀꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣ ꯀꯣꯗ ꯁꯥꯄꯝ 2024ꯁꯦ ꯌꯨꯁ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 20% ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯁꯨ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯣꯡꯁꯨ ꯍꯣꯡꯉꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯔꯨꯄꯤꯁ 399 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯖꯔꯤꯕ ꯅꯥꯏꯀꯥ ꯐ꯭ꯂꯤꯞꯀꯥꯔꯠ ꯑꯃꯦꯖꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯃꯥ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯞ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯄꯔꯆꯦꯁ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣ ꯀꯣꯗ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯀꯥꯎꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯃꯥ ꯑꯥꯔꯠꯁꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯅ ꯁꯤ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯣꯏꯗ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯂꯧꯋꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯅꯤꯌꯟ ꯁꯦꯝꯄꯨꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯅꯤꯌꯟ ꯁꯦꯝꯄꯨꯁꯦ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯕꯦꯇꯔ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯅꯣꯚꯦꯁꯟꯁꯀ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯇ ꯄꯥꯝꯗꯕꯗꯣ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ क्वालिटीꯗꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯥꯔꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯦꯚ꯭री ꯀꯁꯇꯃꯔꯗ ꯃꯥꯏ ꯀꯁꯇꯃꯔꯗ ꯐꯖꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯄꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤꯌꯣ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯔ ꯅꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯃꯥ ꯑꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯁ ꯊꯦꯡꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯝꯃꯣ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯝꯅꯤꯡꯉꯛꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ 12 ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯀꯩ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯅꯦ ꯈꯜꯂꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯕ꯭रीꯐꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯍꯧꯒꯦꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪ 12 ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯅꯪ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯣꯕ ꯅꯪ ꯑꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯕꯦꯡ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯣꯕ ꯄꯥꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯣꯕ ꯄꯥꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯂꯩꯍꯜꯂꯣꯕ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯔꯦꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯦꯡꯉꯛꯑꯣꯕ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯅꯪꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯄꯥꯛ ꯂꯥꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯄꯩꯁా ꯈꯔ ꯇꯤꯡꯉꯒ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯤꯅ ꯅꯪꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯋꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯅꯪꯁꯦ ꯁꯨꯈꯪ ꯈꯪꯗꯅ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯨ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯠꯂꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠꯁꯨ ꯄꯩꯁా ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯁꯨ ꯈꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯔꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯆꯥꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗे ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯐꯥꯎꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔ ꯆꯠꯂꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯅꯪ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯍꯜꯂꯣ ꯋꯥꯠꯄ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯕꯗ ꯁꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯪ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯣꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯅꯪꯁꯦ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯐꯔꯦ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯋꯣꯕ ꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯋꯣꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯀꯟ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ
any ko chatloba adagi nang confidence level ni me nang personality leitre adagi nang how to talk, how to pose, how to walk khangre khalaseba any institute amada nang adum chatlaga tawba yai pesa leite hai taraga su interview matang da adum YouTube ta yengbiyo bako si leira ga interview chatpada phajana formal dress ta adagi di adum indigo kai di mogi formal hai di mogi dress code pi bane bako moina piriba dress code to phajana follow tor chat piyo bako phajana well groom tawraga samado na na pungkhatlaga sampha ba khotpa tawbona spray ka pani khande gel ka pani khande tawro duga sigi pearl earrings hapo gari siro si leira suma myam leira do di how se video. Okay, the first question. Sina contaud ay sida hafter give ko yam e boko plus ay flight chulay banina amu edit ka taw do am ko ina change boko do na ming pathok char ke adu ka moina ira iba comment di ay display da screen da uhanjara rege hoy contauzam 143 na hangbire e che cabin crew oy base height ta sulay bro height kaya wang la di yage hay base sise company gi criteria gi matong ille ko magi requirements ki matong ille samna harbada ay na hana ramba Air Asia se nupi gidi 153 cm wanga di yare nupa gi na 176 cm wanga di yare kain lay bako aduna anytime noina kay haini ni airline ma try taw nimba matam da mogi criteria do hana mun na yengbiyo bako hadi ama sumana da bane aduna adum chawrak ba point high targa di nupi na 154 cm dai nupa na 170 kain lay bane do sina adum exact oi bana te si je haidi aingonda answer se direct on exact pi bangam zadre aduna mayam na sudum any suppose indigo chat kera spice at kera international gi sotongan ba magi height criteria lezai admain tawraga haidi answer the people the complicated khara oi ba ina ma hairuni atopa na ma kanam har kani duna manada banina hajeki adomato na pambiri airline to changaga magi height criteria ado yengbiyo si oin haijake abe konsam 327 na hang e che hojik tolopya chage hojik hai ko adum direct pudi haidi akoi da asima phangni sima haiba laite ba haidi exact laite ba ko adum khaini ma bada 1.5 hairage dum wanga bada 2.5 smile lere aduga international da di 12 ki percentage se third ta lak pa ya da mini am hakpa question ne kaino har kanda khara am da di smile haiba siawi ko 12 pass criteria haraga qualification 12 pass haibasu yawi ko aduga international gi se qualification haga graduate alman haibasu yawi duna 12 pass tang harak panina first second third adum loimok challe bako aduna adusu dum chamane company airline ge moida depend tawe bako adum gi requirement do changaga adum haidi adum changba yai dana nang hesman indigo interview lak tore hai taraga nang yengza ba yare smile my height smile bra smile ba kaina ga dum yengaga admaina dum tawbiyo ko Devjani Naurem 7430 na hangbire e che cruise 1 month tak kayarak paige aduga no madana pung kya paige haiba ko minimum 12 hours ti akoi adum paie minimum ko hen badi helhande hen tare legal oide aduga nong mada 8 hours paibasu yawi even 5 hours paibasu yawi 4 hours paibasu yawi dum maina dum matam gine adu tham da flight kya paige habaze tha amada dum 15 days paibasu yawi adagi less oibasu yawi adu yamna less oide bako id always 16 17 mindum phangeba ado minimum 15 days ti hairage ado off say dum 7 days 9 days phangos yawi stand by ga punna paraga minimum hours punna pula kanda block time punna pula kanda kya ogi har kanda adum 80 gumba oibasi yawi bako aduna kai haini pes yamna pairingai tolops yam phangdoine bako adune ha kai intermisna aboy na hange che ai se cabin crew am oining ba do hindi communicate haite aviation join to ba yaga draw kai gumba nang na Indian airline tawning targa di hindi is a must ko mandatory ne maram di India da larak panina everywhere we go Pune chakani Bangalore chakani Hyderabad chakani Delhi chakani everywhere ko most of the state mo hindi dum ngange aduna inang communicate to bangam na ba nang mo requirements mo criteria da hindi se compulsory ne ba aduna ai bu haizau hai tar ga di hauze hin nang cabin crew am oining tar ga di nang weak point se nang hauze khangjare ba ai se hindi haite sine ba ko ado tar ga di nang weak point ta nang
hena improve oinaba hena focus tawa daida o hindi haita targa de is mana tha humdi spoken hindi chatke natraga hindi serial yengaga adum kar improve oinaba adum hindi serial yenga sadum kanaba neba ko adumai tawraga yengo. And all the best. If you really want it, go for it. Haji nangonda phasan gano ba ai si haita ba dun nangonda kai haini aduna maram oiraga nangi pamjaba do manghan gano ba chatlo go for it ko. Aduga che nupagi su adumai da birthmark macha ama leibase interview nimitta consult Rajat Payagadra Haibako. Birthmark say birthmark ki matun ille yamna chaw targadi adusu depends on the kahani interview panel the phami ba midu ki makha pole the targadi adu the maram ornan se confident late khalobako yengo consult or cha no pasu dum tawba ka sukai de ko consult or cha lo aduga chance ngoro es maina dak lay raga mina khalo oi haibagi wakhan do khante bi de ko chat pada kaisu mangza ba late dana chat lo interview piro khala FRA khalaktre ado kasum khaluno ado ma'am atopa chance ma'am am lakani da adom chatlo. Can you speak Hindi? तुम्हारा नाम क्या है? थोड़ा जानता है. adom ngangna bangamida. Haziki can you speak Hindi hangai do makang henaw na hangak paniko. And Bilkish Shahani hangbira hauji cabin crew ki coaching chachari aiki ichanupi ama okay like auntie gumbo idoni ko masya suggestion khara pamjai answer please hai ko auntie or hoi adudo kai haini coaching chat targadi coaching jasu hena moine hena suggestion me ampi bir agani ado agi oina di yamna kaino hai tare kai haini yamna maru oibadi magi moigi criteria do magi pijari pirliba criteria do lema mit tawba lema yaba ngang duna confident leitaba wangang bade kibe khotpa taw targadi mirror da ngangaga adum ngangaga practice tawbado adum phajaba thiba aina smai ngang ka di phajai mirror da practice taw aiso yam tawre mai hana aduga yengo nuoga ngang ko dum always nuoga sungang ba sina hena interviewer da hena moi de pukning de penja ba do oebo ko haidi nangna phana confident lai targa sungwa ngam das maina my name is Smita, I'm from Wabagai taw targa di moi ka supa moi ba dun hi my name is Smita and I'm from Wabagai Lamkhai Bazar targa smang targa di moi su hena interest lai raga taw ne ba ko do nang wa ngang ba da dum no ngang bi ba silai re aduga hoi documents sing the ready le han biro do laire aduga before going ko interview chatrikanda dum aigi video bu oiro atop cabin crew gi mayam gi video haidi kari question khangakpa kamai khumgada ba answer se moida gi da copy tawdraga su dum haidi samlappa idea do lorga law taraga di khangi dana ko adumaina to halasi and all the best. Ranjita Lashram 7484 na hangbira susmita Manipur macha kaya leminaga nanga hauzik sila leminabadi amatang leminayibu ko amatang leminaye maitai macha aduga Manipur macha sila su mari ay ubada mari diare comment reply sorry sidi kanong question natin ko aluzo comment reply am tadi taw biro kay no antak na moirang tem 666 na hangbirak panebo ko smile na sang zeller mi kokse karantag che cabin crew oiba se ahanba interview da kandradi matang muk yawba yada bro interview karak yawba yage amta haibira amo moi cooling period laibane kai gumanang na hoje indi ko chatle khalak tre khalasine moi 3 months ki gap ne ba 3 months ki matung da la o har kane ba adun nang chatlore daw yada na chatlore moi na khangdre phare khang targadi dum reject tawbane ko aduna nang khandabada 3 months cooling period pibane adana phajana practice tawro phajana interview gi damakta preparation tawro nang soibado kaino do phajana khangdo aga tawro aduga anytime noina dum khangdaba le targa so engonda hangbir obako adum mateng pangjage ba aina khangba singdo aduga ria thangnaw jam ko chiche aido mit yam so a -7 so a mit sok pase cabin crew oi baya da bram ta haibir o chiche na hai ko sisu
kai haini depends oyebako maramdi nang na mit sok taragasu akoi sidadi mit sok taragasu lens hapani khangde dedi spectacles hapani khangde tawebako adusu depend tawbane aduna sadi akoida smaina mit si kya point kya leidono do koida khangan deba aduna koina eye test tabu matamda medical test tabu matamda mit yengane bako adu mit tugi matung ina doctor dugi matung ina company na hairam gane ba smai criteria khar piram gane bako adu ida sena khangdre simadi adu adum exceptional di pi bane adum yadi ya bane bako adu kya asok panu haibu di khangde ba Nazir MK che khot da soidana blade len ki by scars lai ado kamai tok doino yaroi ru changba aduga 12th the first division yaudradi yadabro che yam taubane khutta blade na len ba kaina ko yam matam mamada yamna trending ga oirambane bako trending khudi mak yauk tabanate asoi targa hojikti ai hai haurage any hojik nauriba angang sing hawal aliba angang sing do wakhal phathau adum bathaba kem tawbiganu yamna regret chabani aduna maram oiraga nangi confidence phana loimak langji phana loimak kai haini criteria zo meet tawre requirements zo loimak meet tawra matamda confidence laire loi haire mi ngangna ba mi tackle tawba ngamme how to speak how to walk adagidi how to present yourself loimak khange ba nangse hauchi wakhal se ware bo ai khutas maina blade le lore every interview airline ge interview da ne scar check tawe ko scar check tawe aduna yamna wakhal do aduna maram oiraga wakhal se wabne ba aduna maram oiraga hauji inkhalakli ban na ha sing da aina haidoi se adugumba khot len ba khot pa kem ta tawbi gano ba ko yada bane bam ta aduna tetu hakpi ganu pam targa di sigi thabak se pam targa di tetu hakpi ganu aduga khot len bi ganu si aizage amu huidrom che cabin crew han bachang ba matam da kamai tawkhi ge haifet haibir amo haidi ahan ba training tawbada kamai tawkhi ge haibado ahan ba training tawbada aigonda yamna wa ba hai targa di tumba hogat pa wai ko maram di yamna ngan hogat laga report tawdoine on time oida basu yade adi hai sidagi hawna dum punctuality discipline tamba hawkhrabane bako aduna wa ba ka di tumba hogat pa aduga akhoi manipur tadi chak se pung mapan tara nipan mapan tara se jai ko khoi khara imung khara bodi cha da busu lerangani khoi diam ngan na cha jei ba breakfast na khoi dingan na hogali breakfast na adum 7 sai ta haurani duga adum chak sing na cha jei ba khangabra aduna aingonda yam na wa bhai ka hai targa di pung tara da breakfast ki break thai ba ai je ta puk se lam bani na chak se khol lam ang tawra ba pung ama da na chak bi jei ba as aina adai da wa ba kapning ba kaino ne ain tawba mayam do adai plus khoi pg da zulai e aduna dum ka haini chak ka je pung ama da pi raga aingonda wa ba ama oikhipa do training pulap challe ko training sida adumai khara wagi aduga aingonda di language ke matang da kya di waki di adubu mangthok pa ki ba di am tawe ba answer je khang tar ga zune akhoi je ngangthok pa je ngamde ba ki ba aina ngang je soi ki gadra aina ngang english se lan gadra taw gadra hai ba ki ja ba ma aingonda step back taw je ba ko adu hanga ga di khum doine ba answer je khang doine ba hanga ga di adumai taw ba adumai na communication da hoi kitang di wai ngang ba da hadi adumai leire aduga atopa kashu laite da Malaysia dagi lakpa instructor ne ba khoi gi takpa do na hindi nungdi ga di kya ngang na khidre ba na dum kashu ma engon dum mai wa ki badi oide aduga hojik in ha ba do mang tok pa ki ja ba aduma di tawe do laire ai ko sidi maming je gyan ta da bi june ba user yd 60d 9pp 1w to ba kang bu june ba ko che cabin crew se mit sok pa ya da bro hai ba se ngasai su panja khre mit sok pa se kashu haidi kashu kai de ba kashu kai de hai na yam sok pa di kashu yara moi ko ado ai su sok ta bani na sigi answer se kya khang de ai hang nar ke imana bi sing da hojik moi spectacles upa de lens upa yaw nei ba ko kyam limit to kya lai ke do ai hang bi ra ke ado ngasi gi oina di ai answer se mit sok pa yai duga sonia morang them na hang bi haibir e che cabin crew se institute join tawdradi oi ba ya dabra duga wet kya oi gi dumaga haibira mo che hai sisa depends ko samna har ba yamna confident lei ba mi english su tamdra su yaraba hindi su tamdra su yaraba communication skills am ling ba kai hani my personality yamna lei ba presence of mind lei ba mi gi tamdra su yae ba adubu
adu hayena institute se down tauhanba nate adubu nang se kaigumba kemta nang cabin crew se pame adu kemta nang se any cabin crew gi matang da nang se kem khangdreba ko khangda targa di any institute manipur laiba institute se sida chatpiyo ba chatlaga haidi noida fazana guide tawbigane ba nang nangoda hangkani ngasi khumamani hai hangkani ai thabak chatpai khumaktabani khangde ma taroktabani khangde nangonda guidance to khara wat kane ko aduna yamna nangonda sonjaba lai targa di na esi ma sole nang khang targa di institute chat targa di mon nangonda loima guide tawbigane kamai tawni pass documents tagi hauraga mathang grooming dagi di kamai karamba firol set kani sidagi loima ama ton dagi na mathun bokta kane ba moina khangabra ad targa di guidance so yaina aduna ani makni ba lairise chat pasuyai chat tabasuyai it depends on you do I get weight se 35 dagina 59 box edum sanai are palati and now yum nam ne ko je jet wing se 2.5 lakh thiraga tamadi cabin crew adum oi hanbro si se khangde jet wing se ko adubu aina khangzaba experience amadi lai ko every any institute se job placement 100% job placement di high gane ba ko adubu cabin crew di ai thazade ba noi tambu targa di hotel ni khangde any ground staff ni khangde any adom bagi di moi yamna ngamme hai targa di ngamme haibana ta ba moi na kai haini corruption guma tawbana ta ba adudi moi adugi chang de moi ngamme ba khangabra haidi adom badi 100% placement pi ba ngamme dubu cabin crew di khara wana thokane ba haidi mi do makha pole ba natrane aduna mi gi makha pole ba ko sisa hajige jet wings de ai khangde ba do posed mindi laye ba ko aruna khumanthem 6887 Hybrid Air lipstick se red natradi amta yadabro aduga cabin crew se oiradi samdu loi takhatlaga pundradi yadabro sizu ai experience taizage company khodimak mai magi rules and regulations loi namak lai ko adu hojiki akhoi gi oinadi hojik tami ain hojik oiriba sigi oi tarka di red se asizu moin haiba make ruby red la amani ruby red se sangada wani haiba duna dusu depends ko dum dip amaga amta manate ba duna ai haningi se ko aduga samse ai kai ba samse tending aba sigi shoulder se si touch to ya deba kakka ne ba ten bi ai kakka ba sang tar ka di ban to go do nana kanchen bi kaidongbam 9834 na ko che passport se any crew the mandatory oi bro hai and hoi passport se loimak mandatory oi any interview any airline ki interview chapa matam da passport se yaw da tar ka di moi adum ahan ba round da gidam nang lehorane ba ko chak charu bane ai to mathang da na under PH 6606 na hangbirak pa ne che kainomta hangjage ne che disigi knowledge se leiramgani haina hangjabane ado crew oi beze yamna di pame but ado haujiki oina di ai hotel industry da placement phangdore ado hotel industry da 1 or 2 years experience oirba matung da airline job da apply tawbaze selection tawbagi chang yam wange haye ado aina hangjoriba question sigi matang da knowledge kita share tawbiramo reply 1 nang jury video fitang thuna thagat pir ohay sise fresher or rasu experience or rasu animag chap manana dum thaba yai ba ko interview se ado experience crew gi interview khatang tungana lo bu ka su lei ba ko experience khatang ge ado nang na fresher or rasu experience or rasu chap manai ba khan bagi chang wangi wang de hai ba am te leite ba ko adum anamba nang ai su chang ise dum fresher or na chang bane adadi experience me am leriba mi so dum khandaba mi su yawe ko adadi fresher or su khanba mi yawe aduna fresher highlight experience highlight job manai moi mitta di duna adum hojiki doin haibado na hotel industry da tha chahi ani ahum tawre na experience letter ola su kemta haidi yadeba Ningthaujam Nitish 6814 China flight chat pada mo airline gi dress to blur chalali do kahigino next soidana patok pir o ahan my question je yame ko punna tare ne lairise akhoi gi oina akhoi rules da yade ba akhoi keno uniform se reveal to ba yade ba ut pa yade ba social media da tan thok to ni ko uradi adogi company gi rules and regulation ne kep to ngaga airport yoro kai tawge hai hek yobaga sign in tawrani no briefing gi chatani captain adagi di ko manager na brief tawrani adu laire
aduga anisubadana airport yaubadai flight hek kaba kai tawge hek kabaga khoi head chaptaga khoi pre flight test tawrani safety security checks tawrani du laira aduga number 3 da flight paramdagi demonstration safety gido ama hektana tawba yabra hai ama hektana tawba yabra haise akhoi pariba crew do minimum crew do moina moi gi jonda tawraga safety demonstration je tawdoini ko haidi operating tawriba crew do magi bhoi aduna operating crew na tawgadawba mai minimum crew duna karam kanda mai question me amje kaino karam kanda chapot yengani hai after take off ko flight to gi makha pole flight to yam sange khale yam sang tar ga di hana water round chat pirani ko adu loibaga meals to hit tawba adu loiba hoi after take off adum hayare after take off adum service haurani khoi ko adagidi pocha yendaba khotaba matamda kadai dadi kai tawge pocha yendaba matamda di khoi geli chatlaga geli do secure tawrani adagidi dum passenger yengbirani amamuk chatlani cabin da ko kai tawri ke do lavatory check tawrani aduni aduga adum haidi individual request me am do dum haidi moina call bell press tarakpa adum me am do attend tawraga adum laiye duty loraga flight tagi hek kumtharakpaga cab direct tongba natraga airport ta kai tawramge duty loibaga flight tagi kumtharakpaga airport adum chatlani ko airport lal chatlani duga immigration chatlani koi passport ulani kai flight tagi halai hairani duga chatlani amu cab tongani duga office fo chatlani office fo ko airport office fo chatlani duga koi isagi laiba accommodation da amuk transport amuk lodeba training loiraga trainee oina 1 month flight paiba tambi haido kamai tawrino tambi da training loibaga ko nangi 1 day fam flight ana familiarization flight anam leiba ko adu chatlani adu nangna flight operate tawriba nangna myam tawri do nang familiar oina ba myam tawri do yengani nangi check neba check flight haitare han the flight paiba horam tagi adu check flight ama tawe 1 month amana flight ka paiba tambi de ko nangi comment am yore maheshwari haibra mai khunok se post yam tai nolob dawaning dagi KD creation 4524 na hangbire che ado Air Asia se kai lam the flight awgi aduga domestic ki oina crew oi basi hindi haitaba ya dabra compulsory oi bra che domestic oi targa di Indian airline oi targa di hindi is compulsory ni aduga Air Asia se makal Air Asia India Air Asia Thai Air Asia Philippines Air Asia India harga Air Asia India la khatang pai ba Air Asia Thai harga Thai khatang pai ba dubu Air Asia X Berhad anam leib ko Malaysia ge madi bra achoba company ne madi everywhere every country destination leba admai tawe Michael Sai QO3ZK che cabin crew se kamaina interview logem ta haibiro hairage ko nang chatlani yaure mafam do hotel do or any place do yaure moina hairani candidates mayam la o changani ka inagi documents le puthor o surabri yenge har kan check tarani mogi list ama leibo ko o ma aadhar card yaure Indian kini ko aadhar card yaure passport yaure 12 ki kano certificate yaure passport photo yaure mana mathang yang nang se eligible oire nang se yare o first round se pass tawre ko loire BMI documents matang BMI tawre BMI se nangi height olani weight olani nangi chahi duga nang leiriba weight tuga chana bra khotpra normal oibra adumai tawra nangi BMI se pass tawre na khan tar ka di next ta scar test tawrne ko scar test se nang changani aduga interview panel da phamiba mi du da uttoi ne ko nangi scar khut ni khangde mai ni khangde even moina ya ka chu no u ka harak pasu yawbane mai tawra yengbirani adu he loibaga English test tawre English test te kamai tawge har kanda adum aina chatluba interview dugi harake ko Air Asia gi satba matam da di English test se khoi gi kano taw haitare kano do adu kai hagya mai shorya English test to kai maming hagi Air Asia tawbuda version test haiba ko version English test na haibani hoi application do download to do intra application number download tawraga earphone pudoine bako earphone puraga
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯏꯌꯔꯐꯣꯟ ꯄꯨꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯦꯁ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯅ ꯁꯄꯣꯁ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯦꯝ ꯔꯤꯄꯤꯠꯇ ꯅꯪꯅ ꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯄꯣꯁ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯏ ꯅꯦꯝ ꯏꯁ ꯁꯨꯁꯃꯤꯇꯥ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯦ ꯅꯪ ꯇꯥꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯤꯁꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁ ꯌꯦꯡꯉꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯅꯦꯝ ꯏꯁ ꯁꯨꯁꯃꯤꯇꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯏ ꯅꯦꯝ ꯋꯥꯁ ꯁꯨꯁꯃꯤꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯊꯪꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯑꯦꯔꯦꯟꯖ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁ ꯀꯣ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ eat rice I ko kai haino ka I ate rice amaina samdokpa ama ade grammar gi macha yenkane bako aduma layer version test tungan ba manam kamai ta har kanda paragraph am piramane bako comprehension test ko sina paragraph piram kanda question khar ithone bako aduga paragraph tu dagi answer akoina khalak ibado adumaina tawraga adumasu leire adagi the choose the correct answer mayam am yawra ani grammar gi matang da preposition in half kadra on half kadra da half kadra at half kadra adum mayam am grammar link da basu yade bako test do dia adumai leire english test nang pass tawre hai targadi group discussion tawrone ba group discussion ju amaga manade ko group sina kamai tawge har kanda aigi han bagi interview da kamai tawge har kanda group khaido any performance lo sinebo ko ada koi dance tawe air asia gi da nunga yam activities yam fun oraga yamna chill ka hani tension kem lai tabida yam nunga in tawkhre aduga sigi da kamai tawge har kanda group khaido aduga topic am pireba topic sigi matang nang nai naga doineba khangabra amaga mi amamgi lom opinion pi doine nai naraga moina pam targadi hoi nang select tawre tawra matung kadawni har kanda adu matung nang se muk PI round personal interview sina muk nanga interview panel the phami ba mi dugagi face to face hanaga ba matam ne ba sida ne ba nang points la hoga doise ngasai di mi group to yang pani ko sisna mo direct nanga maga ne unak toise jadi amna free and frank oina nang na khantoise ma se agi kano ne oza hadi ka haini ki gano ba ma se mi amagum nangi friend amagum na khallo ba khan targadi amna nangon da line ne ba adum normal conversation ge type ta chana ba ma se interview jury ni ko khan targana ji ki daga thakala layer ne ba ko adai mohta adi muta samna friendly oraga wari sana bibadone hena confidence level do wangkhat pane adu lore khalle thank you see you hairani lore Air Asia gi interview Manipur da lakpagi information lay bro aduga khangadaba amana Air Asia India laidre Air Asia ze under Tata gi makhada lairabanina hoji Air India Express ka punna merge tawkhre ko aduna Air Asia India gi haiba lairaroi aduna Air India Express haina lairani interview se adu yengbiyo Indira namarakbam 2340 J height se institute tam pham amaga on be the hekta mana this amada na 162 lay amada na 165 lay kay gina sibo tawbane ai sune kano badang on ba kan isa thandaga olan ba ma lay ba kan de dum wang khat leba ko 164 se dum oye ba ai se adom interview bu chatla ba adom always 2 ze reduce tawbane kay gino khangde 164 se 162 dum lay ai mo ni yeng bada se kay gino khangde isu Ningom toibi sisse video day asing badana heli phajaba hai thagachari 2022 da Bangalore to Imphal chatpada Guwahati da ugi aya kauro khibrengonda kauro yadra Diana Laishram 5801 uniform reveal tawba yatri se airline gi rules and regulations ki matung inane adum tawba yar kan adum tawjarake Air Asia interview ki lakpase India ga manungi karai de information se phange moi ki official website ta su phangde koi su koi re tha thizero pa train haibira de yam nungai jani hai cabin crew Manipur haina page amalai bane koi Manipur handle tawba ko magi page to follow to shin bio Instagram da man adum interview ki matang da update loi pi bane ba ko aduga adup noina masu tawba ya aduga Indian Aviation jobs kain lei bane ba ko adum moi do ma'am follow to shelo moi adum interview ki matang da update tor kane ba Air Asia gi accommodation safe ang burna traga khona rent thizadoi ra khona rent thizadoi ba NC haisnam chena hauji ori sisu Air Asia natrona te Gulf Air ne Rosin thaujam che cabin crew gi ground staff ka je question hang manabra khar haibira amo hai ko nongma ground staff ki matang da ai khangna ba dam khak leye ngonda matang charadi video seminar ke matang charadi ado ground staff kano ka se adom manarap chatlam no di male do ground handling ni na moina ground handling ne khoina flight handle tawpani duna khatna basu leram be ya duna chap jana khangde Air Asia gi salary kya muk ki chang phangge am ta hybrid o yam de da kwa yam ba 80000 phangi gi
Lungbila Thangal che cabin crew se course paibra natraga direct interview laubra interview laudoine inaubi athokpa mathokpam che makeup haite da haitaba yadabra air hostess oibase aduga che se yam cham yam nushi thank you so much aduga makeup se haitaba su ya yade ko maramdi makeup hairaga yam heavy makeup to na te ko dum nang normal basic ti dum hairangani na ye foundation thaba adagi blush thaba lipstick sangba pisum yakpa sidi dum compulsory ne ba aduna hoi khara haitaba basic khara khangdaba yade 1 2 3 soy soy domestic param de bida dare international da changba yai ko ay ang worry chaka tokpagi tumsumninge aduga sabnam sahani ko yamna interesting oiba question ne se cabin crew se yum palam daida ayam bana toknari se kaigino yum palaba migi khudong chaba leitabra haidi khudong chaga tabra mafam amada family puna leimina ba yadabra hai ko si ze mi imung dugi makha poleba company dadi company gi rules di nang yum paladi changba yade hai ba leite ko kamai tawge har kan nang se na yum pale ko na yum pan target nang compulsory nang ipure ba duga leimina ningani natrana hai mani pok tu su ko su salan ngai mamong nu pise to palamda natrana adumai tar ko imung ani gi understanding lei understanding da tawba yai adum nan Manipuri sing mayang sing dito macha layer fog bodum flight house dum pairi maternity leave low pa yai marriage leave low pa yai loi namak yai sise ain haise imung dugi makha pole ko si wari ni sise si wari se mai tawre Kuman Pinky sister 12 lorga nupagi sibu kari tawba ya ba legi haibado 12 lorga mayam yai da nang training any training chat pa yare cabin crew chat pa yare ground staff tawba yare adagi nursing chat pa yare no nurse ki training dum mayam lai ko mai dum tawba yaye nanaw konjeng bam che cabin crew chang ba se kai change haidi interview lo doira na tra kamai tawni haibado amta haibiro che ko hoi interview lo doine adum aina sumamang da panjakre interview ki process to dulaire ado hausi photo kanam ta hangakti tahi kya de yage na ai haibir age ko 18 years for domestic 21 years for international e hentoi khetri mayum chelelei bida kanada puye qatar da puye ko mai da freckles leibo ko mase crew obya dabra kasu kaide mitlaw bi khundong bam brush ta kapa spray the water or any products lo haibiyo agi dudi setting spray ne makeup spray ne setting spray. Thank you guys for watching. Atop video myam amasu semjar ke yam nungaire video se loiphok yeng bi bagi yam thagachari aduga video se aigi channel da nauna lakpa mi hauzik adum yaura e nauna thank you so much aduga channel sida nauna laaga subscribe to the sing su to senbiramo haizeri bye guys see you in my next video.